أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi naisab kita niyo waktu na to ini munain waktu pas maghrib tayo rin ang guru mulia mo hindi merkato patung tumakakto ini ina ako magpalugay mayroon na lugayin din si Mukti Kalasahan sing kita niyo Sambuanga City. mayroon na lugayin din kay Sir Abdurrahman pal yatafadal Sir Atuk. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauliray dito mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala tiranan. Dari naisab kami mga kamauma asan sing kamu kabiaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadjian maun pahadarat sing kamu hari hindi nasadya inabutan sin suwaray na. Adapun in ayat ganap pangadjian yatud namo maun padarat sing kamu ayat anggatus kay man tagwalo. In ayat ini suratul A'raf. Mga kakasih sinallahu ta'ala, di ayat ini piatarang sinallahu ta'ala pakahinapusan Nabi in panawag-tawag pakatan manusia.
sabarang si manusia, piatarang si mahasut si mahatinggi, Allah subhanahu wa ta'ala impanawag-tawag kanila. Uno yan mga anak po, kalna kasi iwan lasa kanila. Bukon sila pia panjari, juja na undia dunya. Binsya na undia dunya. Pia panjari sila, si mahasut si mahatinggi. Pia rarahan rahmat. Pia rarahan barakat. Pia rarahan kug iwan kuyag. Impuunan pagkasi iwan paglasa. Mga anak po, parmansin Allah subhanahu wa ta'ala, Qul ya ayyuhan nas, pabaitaan sin Allah ta'ala, hanabi kahinapusan in sabarang manusia. Unin pabaita sin Allah ta'ala yan pakatan manusia, Inni Rasulullahi ilaikum. Baitaan kanila saplag. In ikaw. Amunin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daak sinallahu ta'ala pakatan manusia. Pakatilingkal sin dunya. Amuyad to mga anak po. Pakaradyaan sa lagu-lagu. Subay hamasya ini, dungdungan merayaw. Kannalun merayaw. Sababin umat ini, kahinapusan umat, kahinapusan nabi, kahinapusan rasul. Inni Rasulullahi ilaikum jami'a. Pakatan manusia. Pakatan bangsa hababaw singgum. Uno yan mga anak po. Alladhi lahu mulkus samawati wal ard. Nagdaak kaniya, papawaitaan ng kataan manusia, insya raak sinallahu ta'ala kahinapusan, amuin nagpapanjari. Simpitong lapis langit, iwan pitong lapis lupa, iwan sin, katibay huan halawman niya, siya im magbabaya-baya. Huwag makapagbaya hisiw-siw manusia. Misan pa biyadi ining kusog niya, misan pa biyadi iningat niya. Insilan katantaan, piagbabaya-bayaan sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu mulkus samawati wal ard. Siya im magbabaya-baya. Huwag makapagbaya. Tunggal da im mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala sin dunya iwan sinadlaw susungon. Malik yawmiddin. Ipapahugot yadto im pabayta yadto. Halawm sinatay nila. Alam sinjantong nila, aswara nila, iwan hakatan pakaradyaan nila, abat supaya sila mabutas. Di manaykod, dahil nga kabayaan sin mahasut si mahatinggi. Allah subhanahu wa ta'ala, maun papikilan nila, maun pakabayaan nila, maun papiag-isun-isunan nila.
La ilaha illa huwa. Way Tuhan. Sa bunal-bunal pagtag-ipunan, tunggal da imahasud si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ilahul haq. Amunain Tuhan sa bunal-bunal, mapuas din kaniya batin. Sabab wayroon kanila mulkus samawati wal ard. Tunggal da imahasud si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Na di ayat ini kabarang si manu siya tiyawag in si mamba gamurin mga bariman. Way discussion, way pagluwat, way uno-uno. Yay nila mag-uus-uus sa jantong nila, haswara nila, iwan, hiamalan nila, indaakan kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Maita, la ilaha illahu. Kung si singkarayawan hakabuhi, kung si singkarayawan hadlaw kana. Barhajat kita niyo sing kunsi ed. Di na tuman kabatu kaning kunsi iukab na kato tanyo sinallahu ta'ala yung karayawan. Makasusa, yaon na yung kunsi iukab na. Di da sumu di manusia palawang pagsusuran kabayaan sinallahu ta'ala. Ampa sila masalamat dia dunya, iwan kaanugharaan sila karayawan di sa lugay nila buhi. Damikyan ampa sila katungbasan, sin sa rayaw-rayaw tutungbasan hadlaw kanakan. In nanay maira. Apal tawakan ini, apabayta ini, armura imbar iman usog, iwan bar iman babay. Mga anak po, magsama-sama kita niyo sumud. Pagulalan, bulalan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Na, puno peng kawasan niya yan. Yuhi wa yumit. Siya in nagbuhi. Siya in nagpapanjari sing kabuhi iwan sin kamatay. Way makakausayan. Misam pa punon na si Manu siya iningat nila. Magtipon na sila iwan si malaikan. Magtipon na sila iwan si bangsajin. Magtipon na sila iwan si katan pia panjari. Di nila kakausan yuhi wa yumit. Magbuhi iwan magpapatay. Ama sa Nabi Allah Ibrahim, nag-abu-abu Namrud. In Nabi Allah Ibrahim, naraak madtukan Namrud. Dahil nga mga biyayta niya kan Namrud. In Tuhan kulong niya, nagpapanjari silang itiwan lupa. In Tuhan kulong niya, nagpapanjari sing kabuhi iwan kamatay. Nalong si Namrud, kawas ako yan. Manjari ako magpabuhi, manjari akong papatay. Karoon doon. Nagpaka siya ruwa tao. Piyatay ng buho, kinambu kaya buhi. Kuno yan, yung kahaw po sing panganal niya. Ingkatan, sumulang nga kabayaan sin Tuhan. Kinipot.
simiwi impanganal. Ingkatan makada kabayaan sintuhan, Allahu Akbar. Malago kanila ing kabayaan sintuhan, pianipis nila ing kabayaan nila. Way agarun nila kabayaan nila, in malago, agarun sin atay nila, agarun sin pikilan nila, agarun sin napso nila, agarun sin syahwat nila, tunggaling kawasa si mahasud si mahatinggi Allahu subhanahu. Takabur, Namrud. Kita mo na lang na inyong buhi, inyong tupatay. Nalang sin Ibrahim, intuhan ko. Nagpapanjari silang itiwan lupa, sinsugay wan bulan. Nalang nawang matan kaw. Takakawasa, takaingat. Insuga, gumawa din nga subangan, balis kata sadyara, hindi nasa lupa. Mga tuwan yawn biyata sinallahu ta'ala. Pabuhita alladhi kafar. Laong simbata bago, nalakda siya rin na makapamuway na nakahibal. Mangkaulong na matan, takakawas sa makusong, naggulal kaw-ikaw na Tuhan, naimpiyag Tuhanan kulong namin, nagdaak ka po. Nagpapanjari sinsuka, pakuwaon di nga subangan, pasadlupon di asadlupan. Nabalis kata sa jalong na, pabuhita alladhi kafar. Daong sintaw iwan na bungang, di makapamu. Iabutan na siya sing kamatay niya, way nakapamungin sa nambuk suara. Maita, nimipis. Pikilan niya sa dyan, way naabutan sing pikilan niya. Bariman usugiwan bariman babae, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kano yan mga tuwan? Nari nga sa biyadto mga anak ka po. Paaminu billah. Pagkahagarin ni utod parman sintuhan. Innaraak kumaun kaniya. Iwan sindiarani. Paaminu billahi wa rasuli. Pagparat saya kamutuod tunggal pa Allah Ta'ala. Iwan pagparat saya hiniw, kahakaran niyo, inaraak kumaong kanin. Aun message ko parman sintuhan ni para kumaong kanin. Mag-iingati, inipon iwan tagipon. Wala mayan, biyawag bukan sinta o hindi asin nadi, iwan sin Pangindo sin nadi. Na nag-ingat-ingati na sila pakaniya. Nagkaniya-kaniya. Napabilan tao magkaniya-kaniya na. Nabiya na sinji matwa Yahudi iban Nasara. Akal na nakarun. Napso na nakarun. Syahwat na nakarun. Iwan amo na yung piyagpunpunan nila, piyagambukan nila pa pikila ni nakaroon na malarakda. Magpuni sa bingkaywan, ang lang nalarakon na tunyad to. Dahil nga sabab yan, piyun kita niyusin Allahu Ta'ala, kala Allah wa kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. In pag-akaran na to, parman sintuhan, hadis si Nabi. Bangamo na induayad to, way na paglukat, way na diskasyon, aminu billahi wa rasuli. Parat sayahanin. Iban pagkahakarin niyo.
Uno pembeta sin Allah subhanahu wa ta'ala. An-Nabiyil Ummi. Amuin Nabi. Di maingat magsulat, di maingat magbasa. Tumagawa, piaratungan siya sintuhan mukjizat. Asabab si mukjizat piaratungkan niya, maingat na siya magbasa, maingat na siya magsulat. Imma puas daing kanya, umat niya bukun na mukjizat, suway na umanad magbasa, suway na umanad magsulat. Impag-anad niya, lamud deng hakawajiban sin, kabuhi niya, magbasa, iwan magsulat. Aula-aula, mabasa na yung Quran, iwan ikasulat niya. Pagkakarin niyo yan. Uno pembeta sin Allah Ta'ala. Alladhi yu'minu billah. Piarat siya yan nakauna. Aun nakauna rin kato tanyo, kanabihan iwan karasulat. Wa kalimati. Iwan sing kalam sin Allah Ta'ala nakauna. Kasara-saraan. Suway na to pagkakaran, sabab pagkakaran sin Nabi na to. Iban daakan ka to tanin. Uno pembeta di ka to. Wattabi'uh. Agaran niyo to ding Quran. Biadin yung pangakad niyo, ay tikad. Hasuara, iwan hainang. Uno yung suara yaddo, basahun pangaji. Uno yung tikad yaddo, lamu daru kun iman unum, subay na to, parat sayahun yung kitab sintuha. Aula-aula na yung Quran mahamulya. Kahinapusan Nabi, kahinapusan Rasul, kahinapusan kitab. Ittabi'u. Ay na kamu makad sindukayin. Akaran yung Quran, yan narunhan ini karayaw sin pagdunya niyo. Ipag-usahan niyo. Sin pag-school niyo. Sin pag-uma niyo. Sin pamarinta niyo. Ingkatan tibayhuan kakukunahan ni wakabuhi akaran niyo sa jingkura. In miyakadda bariman usugi bariman ba. In wala miyaka diyan na natuang kalang na, najuja na, biya na sin Yahudi van Nasara, nagdo na sin napso, nagdo na sin syahwat. Ang pari na karulan. Wairoon si man yang nagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga umat na kauna, sambil pa umat ini. Waliyadu billah. Wairoon kaya baita hasala sila sintaong. Iban habiyaita na ula-ula sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wairoon si manyang simulang kabayaan sin Tuhan dahil di hadunya sambil na sa japadlaw akhirat. In si manyang amura in miyagad. In atay niya, in suwara niya, in pituanggaw takbaran niya, Allah subhanahu wa ta'ala, iban hanaraak niya mau naghindo kanila. In ununo na piyasampayad to kihagad nila, yamalan nila, in ununo na isabliangan, tiyangkisan nila.
in mga sahabat, bininan kita niyo patta. Bukun patta lo paragbus, patta hinang. Uno yaning kiyamin kato tanyo. In silawang nila na hinangun in marayaw, kuntara nila ng mangi. Bang nila kakuyaran na marayaw, kaastulan nila ng mangi. Yan imbinin kato tanim. In Yahudi wa Nasara, ayaw pari kakuyaran nila in marayaw. Sambil mangi amuna in lawi kakuyakan nila. Dahil nga sa babiyan, nagbuang saraw sila doon niya ini, maglag sa si marayaw. Marayaw hapikilan nila, marayaw hanapso nila, marayaw gimpaisan nila, sarap iliyawag nila. Inlanab iwan sarap biyay ta sintuhan sinjantong magta at ibang magibadat pa Allahu Ta'ala way nanamun nila. May tayad to. Wala dunin imanu billah. Way pag-iman. Wala dunin imanu bil yawmil akhirah. Wala dunin pamarat saya sinaun adlaw susungun. Aun da isab sa kaya kanal nila. Aun da kuno magbak kanila. Aun da sumapaat kanila. Aun da tumawang kanila. Nah. Ittabi'u ay na kamu makadsinduay. Balikan na to. Way si manyang nagtag-ipon napso. In si manyang da nagtag-ipon pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Hakatan sala sila. Mga anak ka po. Aun na nga subo. Mataw din pangasubo niya. Dalaw na rin ang mga pangasubo ko. Hikay siya. Ayun na si Abdal. Yung pangasubo ko lang niya. Sisiu imanu siya. Nakawidda indayaw niya. Ang kataan mano siya, marayaw. Sa hisiw in nakabidda mano siya. Indayaw niya, hakabuhi niya, patuhan, ibang papagkahin niya. Indayaw niya, hakamatay niya, pa Allahu Ta'ala, ibang papagkahin niya. Hisiw na asubo yan. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno yung jawab si Rasul sallallahu alaihi wasallam pangasubo yan. Inta umarayaw. Nakawidda indayaw niya. Nagsasabahayang siya. Nagpupuasa siya. Nag-iibadat siya. Ahsanuhum khuluqa. Amuna imanu siya nakawidda. Illa kujangang niya in piil palangay niya patuhan. Ibang papagkahin niya. Sayan tuhan. Bukunin beta sambahayang, bukunin beta puasa. Karawa, dayaw pangadatan. Unin dayaw pangadatan yan, way abbo. Way pagpakita kita hatao, way pagparungog-dungog hatao. Di niya pagsabutunin dayaw niya. Kaunin pagsabutun niya, kala Allah. Parman sintuhan, hadis sin Nabi.
nakawidda indayaw niya. Ahsanuhum khuluqa. Mga anak ka po, mag-atod na kita ni unang pangadatan marayaw ini. Pangadatan Jipun, pangadatan Malayu, pangadatan Milikan, na pangadatan Arab. Yuwila yung pangadatan. Khuluquhu Quran. Pangadatan Hindu sinallahu subhanahu wa ta'ala pakanabihan iban simyakad kanila. Siya din nakabidda. Hadarat sintuhan, bukun hadarat sintaw. Piyon na kau singkatan, tau ikaw marayaw. Bangkaw ri mapi sintuhan marayaw. Rijikun niya to sinallahu ta'ala kata. Harikul cinta umarayaw kau sa harikul sinallahu ta'ala. Rijik. Yan to Tuhan. Ahsanuhum amuin nakawidda indayaw niya pangadatan. Dahil nga sabab yan yung pangadatan, inaki si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahal ka din nga bulawan, mahal ka din nga intan, mahal ka din nga musa, mahal ka din nga kumala, mahal ka din nga sin. Hamasa na to ini. Mahal ka din nasabot siya to. Dahil nga sabab yan, kaya baitaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam yung mga sahabat niya. Kaya baitaan kita ni usab si mga sahabat. Hauling jaman amunin kita ni ini. Kunujun kasira. Lagi sinabi, ija ra'aitan nas yaknijuna al-jahab wal-fiddah. Pabila kakitaan mo ni manusia nagpatauran na sinsin, di maud na sinsin, inakisin nabi, tapi liyad to. Pakniju hadihil kalimat. Pataura yung gusi mo isang pagkayad to, matao din yan to, tapi li pataura. Uno yan yung tapi niya. Lisanan yakira. Dila nanunumtum patuhan. Dila nagjijikir patuhan. Kaya nga sabi, anin tao marayaw pangadatan patuhan, nagjijikir. Bukon nagbibihan. Bukon sarsarun. Bukon mag-isturi sinway kapaidahan. Bukon magbisara sinway kapaidahan. Bukon niya to sipat si mga bariman. Lisanan jakira. Alta dakula. Intaw nagjijikir patuhan. Taga-alta dakula. Taga-alta pa isabsabihan. Nabang niyari tapilan si Bihad Turagbus, lam yaskurillah. Wala siya nagsukur patuhan. Apabila siya magsukur patuhan, kaparu nagtumatik, makupur siya. Tiyo-tiyo, magkupur na siya ni Mat. Sumungsong magkupur na siya. Sumungsong makakadto siya pakupur dakula. Waliyadu billah. Ikarua. Tapili wa qalban khashi'a. Atay
nagpapatiko po patuhan. Di siya mag-abuha suwara. Di siya mag-abuha hibal. Di siya mag-abuha ununo pakaradyaan. Naunin hinang niya, huso, patiko po patuhan. Intaw mapatiko po patuhan, matibot magsambayang. Kad aflahal mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Matibot siya magsambayang sin sambayang kabayaan sin Tuhan. Bukon sambayang kabayaan niya. Kaya kabayaan sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Maita siya timibot karena halaw muntong siya. Maita siya timibot karena halaw kuyag siya. Maita halaw kuyag. Tutong basan, iban dirihilan dia dunya. Bukon ding hatao. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Nauno pa. Ikatu. Subay magtaayo nindo magtiyaon. Akabayaan sinto. Hantara sin sila ruan. Iwan hantara simpaw family nila. Tuo iwan lawa. Usba iwan waris. Nabihaw nasisiya-siya. Apabila mabulak na, impangatayan sindoa magtiyaon, mabulak na yan in panubo nila. Amping kasuwan sin syaitan bulakon, amo na in paglasa indua magtiyaon. Sabab in pagkasi ibang paglasa, pagtaayon sindua magtiyaon, nakabayaan sin Tuhan, dahil doon tumagna ing karayawan sa plag. Dahil halambay, pagwabay, pakatiluan. Into nasabot yadto, gusi sa lago-lago. Nabang natapil, aong pagusi mo intan, aong pakubala, aong pamusa, aong patibulong, aong pengkatantan yadto. Lamud kau haruhulan sin ayat, piyaita, ulaika humul muflihun. Ulaika humul paidun. Sila nanin nagparuntungan, sila nanin tao halawom karayawan na dunya, iwan hadlaw akhirat, magkakunahan kita ni wihad to mga anak apo. Ikaruwa pangasubo. Isiulong nembar iman. Barakal. Hisiu imbar iman usugi bambar iman babai ayun nasi akeh. Hisiu imbar iman usug iban bar iman babai barakal. Nung sintawri kato wise, intelligent. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aksaruhum lil mauti jikra. In bar iman barakal, usog ibang babae, maas ibang bata. Amo na mga sila, matumtum, nagsasadya sindahon pakamatay. Ano yung mga nakapo? Kamasa na ito. Nagsasadya lutuon pakamatay. Maita, sababing ing kamatay, ing kita ni rumadlaw magsusuok pakubul.
Magsusuk kita pa kubul, magsusuking kubul ka to. Dahil nga sa babyan to, nagsasadya siya. Ang pagsadya pagkaon, pag-inom, matawad makatabang, matawad katikan mo madtuwihan. Ang pagsadya sa bahayan, pagsadya pagtaad, likul lipar. Tiap-tiap siulakan, di matawang sinamain anak. Di makayanin ama, mga anak apo, pagpahalok na kamo matug. Lapayon taman kamo sa bahayang subo. Di likul lipar. Sabab hatiap-tiap siulakan, yawajiban magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibar iman usog, iban bar iman babae. Yambag nila yan to, nagmaas, nagbata, nagusog, nagbabay. What tabiw, akaran niyo to. Inunuuna na piyara tong maun kaniyo. Ay no na paglukati, ay no na pag sulang-siulang. Inakin niyo, sami na wa na. Akad na kamuhad. Diungog na mo naamalan na mo. Ampain sila nagkupo, diungog na mo na lang, nasa magpida kami sing kabayaan na mo. Sing kay bananti uwila na. Diungog na mo na, sa magmasyat da kami makat. Ampain bariman, tami na waata na. Giyanapan pa, wopra na karabana. Iwanutuan na mo. Diungog na mo na, amalan na mo. Nawang aundusan na mo, silima bay, ando utuan na mo, ampo na kami, ibang maapaka. May tayad to. Wa ilaykal masir. Harap na mo, dahil ni matungkay mo mangarap. Naampo na kami, utuan na mo, maapaka kami, kaulungi kami. Amo yan, impang hindua asim mga sila barima. La'allakum tahtadun. Parman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Agaran niyo to din katan ini. Hapagtaat niyo, hapagibadat niyo, hakatan pakaradyaan niyo. Supaya kamu kahidayatan sinallahu ta'ala makatudyo kamu katunyo kaninatay niyo katunyo kaninatain pikilan niyo impito ang gautabaran niyo pakabayaan sinto harap niyo paran mabuntul dia dunya harap niyo pasulwa adlaw kana insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mahuli mga anak apo niabot nin waktu na to. Uuhon na to, inatay na to. Uuhon na to, impito ang gautabaran na to. Uuhon na to, inyawalihan na to. Akatihu ka no, uuhon na to, injasad na to. Pataallukon na to, pagkabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bang na to, nahinang imbihad turagbos. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Janji sinallahu ta'ala katutani wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihat lahum maghfiratun wa ajrun azim. Janji bukun kita ng jimanji Allah ta'ala janjian kita niyo bang nato agaruning kabayaan niya ampunun kita niyo iwan maapun kita niyo iwan dihilang kita niyo tutong basan sa taon-taon. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa syadan wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan nazata minan nar.
Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.